Ehuriro yo kugabishaga meji yatandikana polisi yo mu Rurembo Mbara kandi abapolisi basi bashitebe kikuru cha polisi y'ekyanga kya Rwizi bari kugabishagama. Ehuriro yo kugabishaga meji neza kwetorora ofisi za polisi zona eziri yo mu kyanga kya Rwizi. As the way of community policing and the way of partnering with our partners, the Blood Bank and Red Cross, we felt it was important to donate blood. One, as part of community policing. Secondly, we have our relatives, we have our children, we have our people who are close to us who get sick, different sicknesses that always need a lot of support, mostly blood. Kandi abapolisi bayingi bagabire omusahi oguntu wenda guyamba abantu abakusa kuba batungire obutandwa rundi accident bitumanya ngo ati tugenda mu festival season kandi festival season obundi habamu accidents so mu accidents so umuntu sanga nti abantu bayingi nibaba nibenda omusahi. Samson Kasasira omugambirizo wa polisi abw'ekyanga kya Rwizi nagira ngo ehorreji bagitandikireho kwenda kwera abantu okukira munonga abari kutunga za butando mu bwire bwa Nohiri. Katono kutukumanya engendo nizibazire ndeyingwa konka ine n'abandi abene birwire kwetagisa ishagama kandi mukimanya ki ngutariho cyoma cyone kikoreshaga so ishagama nerwo muntu nkanye omuntu nkiwe so nicyo kipolisi cyeshariremo ekatweta ngo nayo esharingeho ningashi egabeho aha kicyoncho cy'amagara na nabandi abadakini iriyo kugabishagama irizo lwa campaign yatiyambaho no kucebera abintu bikwata amagara gate because basically nka polisi turi ahihuru yo kuranisa non-communicable diseases kaza cancer za shukari so irizo batucebera HIV bacebera pressure na shukari. Ehuriro yo kugabishagama neza kwetorora ofisi za polisi zona eziri mu districts ezo mu kyanga kya Rwizi. Omu makuru agandi abantu abakuzira mu district ya Mitoma baterirwa umurango konjera amano mu kurwana ahamagara gabo obwe bari kwecebeza okumanya okubakwasa kwetangira oburwire bwa shukari. Omuranga gutirwe abarayines club habwa district ya Mitoma obabire no bajaguze kiro cyabo aha kanise ya Kashenshero. Abantu banje nabashekerezwa ahabo butamanya kine kigambo cya Mukama. Shukari wabo takimanyire kare noza kushanga yatandikire kurya bicweka bimwe MC engaro tizachikwata amakuru nebisharara zibyonka nsiko za Hwiramani omutima gwa Hwiramani ahabwenki ahabo butamanya yawe kuragana yukaruko exercise ogo mwarebra aza muhango munoga uyabire na yuka argayo nabo babire aile dini akashi atefuma babire na munano go kubaza kabachira bombe na yuka dino mu omwirukize atako kana yeto kristayo kariona yuka we kayiriki akinchuma isa mu apana ni wene mwirukize wowe shikari kecho yutati na kusoma hanga butambura okajokinga na yone bezireki nebe kwirukize aba bashabirwa kunywesha nde yibekorire konke bitwagezaho kucendeza nibiha ibye twakingire bya factory ebihingwa byone byori kumanya no munece nekitakuri nekikwijo nekihingwa ebyo biburi yatugira mu tubirye kandi tubikozesa nk'emmere. So moto yitu negira ngo wisavu tuyamba ukusavinga no kuhereza kachako ine ukaherezaho ogwe urukubi. Bamwe habetabiro mu kushaba aha kanisa ya Kashenshero abatwire na n'uburwire bwa shukari beterire nduro muri government kubarwanaho ukubashemereye kugirinda na nabajubwiro kubashemerire kutwaza no kubashemerire kurya kugira ngo ereke kubateganisa
ahabwa TV West and Elias Rutugusa na Ben Muhozi.